Stay African.
Vegbamu Docho, Blugamaton, Vegbafa, Afokpa Katugu. Blugamaton, a Chikugana Vegbabanano. La matter of a bounty crow. A Mamaton Gana Banyago. Sumanuka, Nebo Varofia, Ogwamboso, Woman, no, Lepony. No, you know, Gala, my sheer ho. That's one ball up on there, also young. I come if you had a shady lona or no more above. I'm a member share me lona bed of former strong. Sikana be ta flate nyonu dola poma. Mo danu na nto bo duo, alo ntu duo. Nyonu wo chile gago, alo wo chile ajala kucha elefufu. Na ntuto. Yeni be nyanu dola poma hala. Ma amla homa pakli esron ntuo alo amla bajikli esron ntuo. Ta bezumele fakpe ya mea. Ne maudua. Doebe dasi mo bona va ola hihiyema. Jinu le pepe me tuji plebe to dasi. Iro ko va ngbe ya jinu. Numa na mawu ebe me jina megba le jini ya ko jini ya mekekwa le ba fofu ko la ba jivio. Na fie aruru oto. Na fie ha fie ka fie. Agbo etsa. Yemieli. Na kama fura na mio. Magaho nyanu ikola duonu. Kenye tronomo. Aro du etroya di otu duoro alaba jigara. Nyato gbi o mutu aduduro na na ji otu aduoro. Divile ajon eto edo karo ganele akakopo devisi audi. Mawe po vijina me. Ao. Mau po vijina makade, mau mele dipo ado gada alo abako gakona beko na kopo viodi o. Ezo dole lobo. Dona hi ave da davia magba ko dole lobo vele davia fi. Wo yi mi atogba ono fumade. Wo we wo ya mofu gbato. E ma ono mi ablamba Greek to wo ya mofu gbato. O je kokofu chada bonchi ko chipoto chotu atama. Onto nya ba manya tefe. Pe ajocho anlogan. Ayele kusi abopomela. Nchu opona obololo to kusi abopomela. Mi dechidi mi anonyi mi akole 400 bi obonu trobera akpena. Ya me da kwata pasi atapo kana le nusia no ika womra yi danzo be pan africa wona ika me de to mana nkwa batuma nyufa yi anya yi ma me la nyima nyata po ika de le me pomtwe da gba na yu amara na yu amara na me we wanyu ala benye kplo we yi nye gafofu ya ma me totogbe akoso adan ya me le tepo ya kple me mama odu moto de kai ke me gara no fuga tumi afosoro de wonti evegba evatotrom ala be nyato bi ofa nya do glo dade enya menya e wonye va mi o mi va nyu ta mi cho mi apo susu dum ti hele bogblo mi apo nu fia la yo le venye gbaji do motor ka ikelo nu fiam le secondary school angulo leta le gbare va dal pan africa te pe ba mako na 99 vo gba mi mele nu fo mcho nu manti uta na yehowa ma onlo anyi chokosera igbo na mi le nu fo gechu nu ma onti eno ba bia fa leta kwenye ba bia be de le venye gbaji a ogbolo na be emi antwi ke wona mia maduo fiaw yi na maka ebo gagbolo na be amado ike ntwi ke nye vonovia maduo fie le panyigbaji ebe nya tepe e wonya na nye be ngudodo nye asusu kai da magbe na nya agbe mawo ye fe babia eveli anye be ebe le echifofu di fe gbedodora ma zinene wo le bo afo chide le nkekere kama yi susu katai wo zubo no le chifum de a echi susukata no gbogbo levo nye chi okono gbedom da ye odi afokpa hafi eno gbedom da ebe makonu ma wonti na ye fe ba bia eton le anye be fofototo kai le ahoke ple ahogo doma leke enu eve ya wo hezona de miafe ahowo me mele ngudo ke na vo egba mienu fogecho sro de entita yi mele emonage nyenene mo vo enyama gblomo no be emie si wola moduo fio Blevanovi, Medrofiwa, Manya Tefo, ga enyamenye nyomi to gbu broda de ga ke yozuba fifia de kono fa bu ye amoyo va ligba gedo mo fa sanu ma ogomota o va 3 plus suba
nenye be amare le miesi wo ma ne le nu ƒom kple wa mechichiwoa ava nɔ emiasi dom ɖa woƒe ŋkume kple nyawo gbogbo menye nenema wolo enya menye o nye megba va gba nu katã me nyitsɔkɔsra yi ke gbɔna yi ne Yehowa Mawu lɔa mi le ka dom kple tsɔtsi ha yi ke wona be ARS tɔ ne Yehowa Mawu lɔa nyitsɔkɔsra yi gbɔna ɖewo mahi wole wɔna dzi nɔ ge ale be miabia bebia geɖe wɔwoe nye ame yiwo ke be woxɔna ɖeɖefia tso Mawu gbɔ ƒe sia ƒe yiwo be dzɔna eƒe ya me tɔ ƒe ɖeɖefia ko xɔa wodi be yewoagblẽ ne du adzananya ne Yehowa Mawu lɔa miegegege ɖe teƒe ma mama medo wi zɔna o mama ragbe leke nye big mama ɖulawo sɔ bexɔ gbe nɛ ne Yehowa Mawu lɔ ko miegodo ge fifia be miaƒe wɔna ya wotsɔe he da ɖe leti ɖe sia ɖe ke me miage ɖe ƒe kɔsida susuetɔ ɖe sia ɖe wobe kɔsida susuetɔ ɖe sia ɖe le leti ɖe sia ɖe ma ye mi le program dzi ge ta miaƒe time table nene teƒe ma wokoe da ɖe fifia na mi ma aha miedzi ge egba va nenye be nye mɔɖaŋudɔla wana mɔmɔa ke mina miaɖe kugbeƒa ya funeral announcement miaɖe kugbeƒa ya hafi ɖe miayi ɖe wɔna dzi egba oketetse Afrifa Sanahini Nana Enim New Tafo Achim Eti Togbi Ashakpo Atonlia Yikenye Veta Chu Veta Ntome Togbi Adukpo Enelia Ehi Veta Togbi Abofra Chu Ehi Jagoto Veta Dumega Achu Steven Amesawu Dumega Donko Amesawu Midao Jokpe kple ƒomewo kple nɔviwo tsɔ vevesese hele gbeƒã ɖem woƒe vi ke le woagbenɔ yia wowie be Justice Yehame ƒe kuku eƒe kunuwɔwɔ kple eɖiɖi ŋu ƒomewo ɖoe be miatɔ Justice ya ƒe kunuwɔwɔwo ayi ala leti enyia ƒe ŋkeke eve yi ke nye fiɖa yi ke le ŋgɔ na mi woaxɔ amenugba ava eya ŋutɔ ƒe aƒe yi ke le Koforidua kɔle ŋkɔenta ye ƒomeawo ɖoe be eŋudɔdɔ manɔ anyi o ke boŋ ƒomeawo woanɔ ekuƒa me ɖe atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me le ŋufɔke yi ke nye memleɖa yi ke nye leti etɔ̃a ƒe ŋkeke leti enyia ƒe ŋkeke etɔ̃a gbe yi woaglã ameyinugba le memleɖa ƒe fɔfɔ me hena hedenyuie susuetɔ hedodo na mia nɔvi ya ƒomeawo ɖoe be ameyinugba gaglã alo ekunuwɔwɔ bliboa anɔ dzi le Koforidua kɔle ŋkɔenta suku park ke ƒomeawo be le ekunuwɔwɔ alo le ekusɔliwɔwɔ vɔ megbea yewoatsɔ ameyinugba ayi ɖe ameɖibɔ yi ke le Koforidua yi ke woyɔna be Church of Christ ƒe ameɖibɔ me ƒomeawo be le eɖiɖi vɔ megbea yewoatrɔ agbɔ va Koforidua kɔle ŋkɔenta school park hena ekunuwo dzi eyi kple kplɔdzigawo dzɔdzɔ ke ƒomeawo ɖoe be le ŋufɔke yi ke nye kɔsida yi ke nye leti enyia ƒe ŋkeke enie gba woade akpeda sɔlime ne ameyinugba ƒe ahosi yi ke wògblẽ ɖea ya nye Juliana Enim Yehame yiwo ƒomeawo le nɔviwo kple xɔlawo katã kpem hena miafo Justice Yehame ƒe ɖiɖi kple eƒe kunuwɔwɔ eŋu ŋkɔanye Yehame fie be Yeha ame wònye Yehame va blunyigbadziwo le ta no le ŋlɔm aŋɔŋlɔ ele nenema ema nye miaƒe ku gbeƒãɖeɖe ku ɖe miafoa ŋu medowe zɔna mama aha eye de be miadze egbetɔwo gɔme nyitsɔ mi ƒo nu tso amatsi ya ŋuti aha eye nye dɔmi ke gblɔm mi le be suetɔ kakiake le ma Shombet Ultimate kple Shombet Hair Food ye nye dɔmi ke va fifia ne nye be mele waƒemoa wo ŋutɔ le fu ɖem na ɖokuiwo Shombet Ultimate woƒe kaƒodzesia eye nye 0243648579 0243648579 dɔmia ekaka le dukɔ me teƒe sia teƒe yi ke ne le ɖe susu mata ame yiwo katã wo le sunyania woayi ɖe dɔmidzraƒe yi ke woyɔna be Apollo yi ke le opposite post office ame yiwo le sunyani Apollo opposite post office wo keke ge ɖe dɔmia ŋuti gbɔsusu me ɖe sia ɖe yi ke ne dia ne kpɔ ge le sunyani yi ke nema ame yiwo le Kasua woayi ɖe the Tribe of Judah yi ke le Kasua market overhead
ne omi gele teƒe ma mi keke geɖe dɔ mi gbɔ susume yi ke di mi le ke ame yiwo gale kasoa noa woyɔ teƒe aɖe be Kingdom Herbal shop yi ke le kasoa nyanya nu aɖaɖe nenye be woyi ɖe teƒe ma shɔmbeta ontimenta wo li ye ne ma ke head food gbɔ susume dim ne la wɔwo hã li ke kasoa no miafo yi ke woyɔna be Samuel Sala OTC medicine yi ke le Pokuasi Mayira Agboji opposite Goel filling station ame yiwo katã wole Pokuasia wadi miafo yi ke na be Samuel Sala OTC medicine yi ke le Pokuasi Mayira ame yiwo katã woƒe kaƒodzesiwo le teƒe ya woƒe telefone be siwo le teƒe yi ke me gbɔna ava yo vɔ nenye be ne di na enumekuku alo numedede ku ɖe dɔmi yawo ŋuti woƒe kaƒodzesi 0243 648579 mama nie gbɔva ya nyitsɔ efia nu mi ku ɖe miaƒe srɔ̃ɖegbenɔnɔ ŋuti ye wònye dzidzɔ na ame geɖewo vevetɔ ahosi aɖe ƒe babia yi ko bia ne ɖo ŋuti ne edo dzidzɔ na ame sia ame egbea ne mieva srɔ̃ɖeƒea enu yi ke le problem heve le srɔ̃ɖeƒea wo dometɔ ɖeka nye be esrɔ̃nyɔnu aɖewo ƒe malɔ be yewo ƒe lɔ̃xo woava nɔ yewo gbɔ alo vitasi woava nɔ yewo gbɔ alo vitɔɖi woava nɔ yewo gbɔ mi ɖo aɖaŋu na wo ale yi ke woado ka kple woƒe lɔ̃xowo kple vitasiwo eƒo nu tso numɔ ŋuti va yi egbanye bebie gbãtɔe nye be ne enye lɔ̃xo ɖetugbi aɖe va ɖeviwo ŋutsu ya ne li se ne be yina wo sra ge ye ne va ɖo wo gbɔa dɔdasi kae nye lɔ̃xo hã ƒe dɔdasi hena esrɔ̃ɖeƒe ma ƒe tsitsi alo srɔ̃ɖeƒe ma ƒe kelili nu kae wòle be wòawɔ yi ke ahe dzidzɔ kple kadodo nyuitɔ va wo kple esrɔ̃nyɔnuwo dome hafi na ge ɖe teƒe ma mama enu yiwo wɔ mi la eganya ye wònye ta mia nɔvia ɖo kpe ɖe mia ti nyi tsɔkɔsira yi va yi ke nye mete ŋu yi woƒe ŋkɔ hafi miadzo wo dometɔ ɖeka nye Ebenezer ahotɔ nenami 15 cedis ye nema ke nye gbɔdzɔetɔ nenami 5 Ghana cedis miafo aɖe yi ke le enuya mumu nu yiwo senita nkɔntɔ me vam aƒetɔ ya hã nyitsɔ abe miatsɔ nkɔ ya kpe ɖe yeƒe ŋkɔti eɖu fia Abayate Felix Edufia Abayate Felix nenami 20 cedis nyitsɔ ye nenema ke mi wɔ vodada la aƒetɔ ya ƒe ŋkɔme ŋkɔ nye Philip Joe Akpene Philip Joe Akpene 10 cedis ye nenami nyitsɔ ye magblɔ be mianɔ yi ke wona be Evelyn Kuxɔlu nenami 12 cedis Lydia Zogli 10 cedis Doris Genya alo Genyo Doris Genyo nenami 21 cedis Christiana Kunucho 10 Ghana cedis Kenneth Ahinkra 30 cedis David Ametekunami 10 cedis ye nema kenye miato Gbelinos do vojogbe ewe gaje gome nami consider ya 21 cedis ye nenami miato ikewe na be Kenneth Chaoji Kenneth benagbe fianyo le Kumasi Kenneth Kujo Chaoji Mrs. Kacho nenami 10 Ghana cedis Patience Afi Ashiangbo 51 Ghana cedis Victor Nyodaka Koku 15 cedis Kosi Afejego 20 cedis akuma fonchwa nenye ha akuma foto nenye chu Togo me Cecilia Nyavi yikenye Pan Africa dola ukata ufeno yikemi yobe David le Pan Africa eteremiantiko Cecilia Nyavi nami 10 cedis Tegbi Pota yenechu voa nele abelin pitepe ya David Mauneyira osia Frank Kumuzi chowe 21 cedis Promise Abonkra 15 cedis yene nami cho Dabala miafo Atanle Aina 21 cedis yene nami melemokpon be egba wo hajagbagba be ma yo nko afinye wona ya na wonu mama nyanukola ole toji Yo, medebena vetukon fete, vieto, mia pekito fete, medebena pekito fete, medebena enonya kletonye, medebena big mama, mama edulauso, medebena fenile. Togbi akpe mia tefe onyobele mia fe son de fe we, amesia menya. Enye enya yiyi, enya amesia me fe, ela amesia menya me bene.
nyɔnu he yi srɔ̃ɖeƒe la vɔvɔ ɖe kuku enɔna evi lɔ̃xo kple evi srɔ̃dome. Okay. Enye nu ta kura mi elame motan be vɔvɔ ɖe le mia dome ŋuʋaʋã tɔxɛ ɖe si ke nye dzɔdzɔme is natural. Vɔvɔ kple ʋuʋãvi ɖe enɔ esrɔ̃ɖela la kple lɔ̃xoa dome. To the extent krabe mi form enya gbe krabe de obe lɔ̃xo nɔ agbe la atu ƒe menya nɔna o. Kaka gbemede ma gblɔ be ena tɔnto lɔ̃xo ɖaka ƒe dzi atɔnto lɔ̃xo yɔvi ɖaka ƒe dzi exception tɔ ƒete la abu be mia ƒete mia bɔ srɔ̃ɖeƒe anye srɔ̃ɖeƒe eke vivi kple lɔlɔ kple ŋutifafa anɔ ne evio abe lɔ̃xo evio yiba de nyɔnu aɖe he va aƒeme de edze be lɔ̃xo nenya be evie ŋutsua la ɖo lɔ na nyɔnu ma ya ta ya ɔɖe ga ya ta ya ɔnɔ kla ɖo be ya aɖe ɖa le yewo dzi la kple yinɔviwo ƒete ŋu aba awɔ ɖaka kple nyɔnu manyamanya sia ma yi si gbe labena nyɔnua tsi afi ɖo tso ƒe va fo ba do go ta ma nye dzidzɔ na evio ŋutsua be de ne woe enɔna va nɔ esrɔ̃nu dia le srɔ̃ɖeƒe o ne di be yi vi ŋutsu ni lɔ na ya be leke he evi ŋutsuwo me ƒo asiwo bo nɔ o la ne di be lɔlɔ ma ni ga nɔ yi kpli yi vi ŋutsu dome la ede be na lɔ na nyɔnu mi wòkɔ vɛ. Okay. Menye nenema ne o ba de srɔ̃ ne wo nyɔnua alo lɔ̃xo ne ba le fu de na evio srɔ̃ la lɔlɔ ma la ele veve ɖe be na abu. Eya there is no two way abu labena nyɔnua ŋutsua tse la elɔ na srɔ̃ ma di be na ba die nɔ labena ne die nu la a affect esrɔ̃ a affect eya ŋutsua ŋutɔ tse a affect ɖeviawo tse eya ta ame ɖe kuku ne mia lɔ̃xo no le mia nya se de egbe abe ɖevi tukui ne tukui le he mia yi mia ƒete mi kɔkɔ de dɔ na me ne ni nyo ne mia ƒete gbãtɔ tse no mia le ŋku ɖa adze be lɔ̃xo ni lɔ na evie srɔ̃ ni xɔe de me ni do we ni xɔe da ɖe ƒomea me ni kpɔe abe eya ŋutɔ evie nyɔnu nene eke me gaŋlɔ tse be de yitsi nɔvi nyɔnuviwo wo yɛ ɖe ame ɖe ɖeƒe o eke mia lɔ̃xo so me gaŋlɔ be de yɔtsi wo de srɔ̃ abe miawo tse nene eke ɖo ma hi agbeɖewo le wobo srɔ̃ alo miatɔ nɔviwo nɔ ɖobo ŋui menyo na bɔ ta wonu se veve ma ƒoku ɖe wobo lɔ̃xo viwo tso nu be de ne wobo srɔ̃ heba wobo vi heba de srɔ̃ ɖe ve de wome gakɔ nu ma kie kɔ wɔ na wobo vi esrɔ̃ enana atsuaƒe na nya nɔ na ƒete fa eke lɔ̃xoa tse atɔ kpɔ gome le evie ƒe aƒe me ne mi gakɔ yi dzi adze be lɔ̃xo ni lɔ na lɔ̃xo yɔvie ni xɔe de me abe leke me gbelegba no gakɔ yi dzi edze be nena appreciate lɔ̃xo yɔvie la edze be na dan ku dan nena nye nyuie ɖe nena kpɔ edɔ nyuie quality si ŋutɔ he le me ne le kpe me gamie nu ɖe dzi o kafui abe tse ha o abe abra ne nye nu da alo o ele vinye dzi kpɔna mu lɔ ne nye nyɔnu eke alo lɔ̃xo eke he tɔ a ƒonu kple esrɔ̃ evio srɔ̃ si gbetɔ mo le nu ena evio srɔ̃ si anɔ comfortable with you edzi na de dan ena kɔdzime da fa akase ŋkplo adi be yaga wɔ mɔ be naga kafui ema ƒete la ena be lɔlɔ le mia ge ɖe mia dome va etɔ tsi dze be na respect evio srɔ̃ lema na respect ma megakpɔe be ɖoko wode ve o ta enye ke le asioko ne bie dzudzu ke na adzui ko ne dzui alo enye ke medze be na yi le gbɔ la na yi le gbɔ ne le la wɔsi gbe la nyɔnu ma la megbo kpɔ gbe abe evi dada nyuie ne nyo ne yi lo alo lɔ̃xo nyuie ene nyo ne yi o enaka hele he mie wɔ nye be ne nyɔnua he mie ne mia viwo ŋutsuwo ho de srɔ̃ la vɔvɔ ma he le miawo alo ŋuʋaʋã ma he le miawo ɖo ŋuta la womekɔ miawo dzime ɖo bo ŋu o ne dzɔ si gbe ame sia ame na di be yeawɔ nu ne yakɔ die nɔvi nu alo lɔ̃xo yɔvi kpɔ bɔtsi anɔ wo ŋutɔ te ɖe megbe ma di be na me tete ɖe nyo because la ne le nu wɔ be megaka ɖe yi dzi o le nu wɔ be ne vɔvɔ na yi ta la
ma a kodomenawo ma lo kwa na agede afemenawo eto chi na nye lo kwa neva evi place on boy e de be na limit dokro menye ta fe de sere na yo ma de be ba kpo be de tie le o fe bedroom o tie la da kamene unchu auza tie la da kamene nyonu auza alo enlaka kuku nyonu akole futi fo etifo mi apeke nye be futi dechi aha enlaka we ma kan ku de no meza o ya no ta fe de je ni ko dai na dwi sigbe me ka ibo ya imeduro na gbe o fe doctor china de na eke o je binu nya mena evio lo hoyo via tama wonu makura kan ni ko nya to ya megbe ni ko nya danako ejebe ni na dwi maga ibo en la meso gbe nuji ne yo alo na to lo hoyo vio megbe na banu nya bubu china viole lo hoyo vie lawu alo na ba tibe ya dictate yo va na dictate alo na ba no gbede e be na nya be yonu de ke ma di ba me de ke ni ba de gbe ne le yison fa fe mo alo ifa tu fe yonu de ke me de ke ba de gbe ne yo ma di be ewo lon hwai na ga ba to yo megbe na ba no egbede na yison ele ke hewa awo fa fe me ele ke hewa le be ni alo ele ke hewa atriti ma nya vivi na esron yo ho yo vie be de ewo lon ho nya na ba no ti na so nya ele ke wa wo ke awo adu efa fagio tafi be na sego ma fi be na nye be lo wadu tefa ma fa nu sia nu ke wa wala be limit na no nti te be limit no nti wadu bubu no do kwi nya pi so nya ma no nya senya yi wa danu me o alo ejire ma do nya pi so nya do alo me no nya enya hei wa gede meko abate pli evieji de o eje be alo ne de be yi lo ho vi yo vi ni lo na yi no joy o ya gwa be de le lo ho yo vieji de ala be na after chin yon na nyo ala ka hesron he na wo ke wa ve wo don he wa ve nyon bubui si be ki o de be na evie unchu ke la wo de esron wi de be esron yo lo ho yo vi che to ni velen wo time o ya no esron no afa paji gbo ne me charge mo krobo che de be fafa ni vata o ya no esron yo lo ho yo vie fo akpaji ka kene ba ro afire ne pabo no je klebo ele yai menye isro ino ivie davowe ona ebe o miano o cha file ya mewenye do le gbodo do ka ma yi le vie unchu agbo ene to fete is a trick menye gbodo ne lo na no ho yo vie wu eviwo ka kene fa ni nai na lo ho yo vie ti ni pebe o amelela eno me o nyo ne ni lo na ni ho demela e je be na we abedo ne le dede ya nto jigba ekedo ma hin yan no atonya jo let to he jo kropo chede o ya we mega we please be ni ga ba ve lo yo vio ha na demene bo o na we nya ka fele ya he na wole de vinye o me we sigbo ni agbe mu tu to we ina won mega we abede evio crown mi no podara o ya twe be is a general something na chine bo o ni agbe mu tu we na won lo mediolo na won lo medio tacho mega we lolo kona ka bede kaka wo de na ba no kwa ple elon ho do me to chi menye si ayi na chokwa yi be yi de isron ivi place rongbo ene ba le is tuma ene ba le is ache ati we di konevai e ba le nufo e me ba le ne ke o me ba le nu si ke o ne wo ajebo wi e ba le wo me ba le video de ke kpola ba mota ne be ne ba ene wo ni to pete mi eglo ho sronyo no ake ba le comfortable with you la ne lisa ko yeto ayo le atona yo e ma nye mama da ko manya gbolo ne mama 0243408086 e ya nye mi afepepere mu number e ke ho na to akpere mi anti egba 0243408086 jabana akpere mi anti alaba wonko na di ho amare kele keke sunyani amare kele tamale amare kele koforidia e kemaga sonko kpo na gbolo na yo be sonko bu ha na akpere mi anti egba bada ko manya gbolo ne shombet to fo do fa doctor e kele do fa nuenya Dr. Eshien Betty be wujagbagba hewo onumokuku cho amachi ya okove Dr. Betty egbogbon fia be ye pa machi ke chove nye shombet ultimate voto to ikele menye be eya do sro ambegboto penti gbalan hafi wo ami adenti susumata voto to lenti ne kpo fe package aleke domia cho hele egui kembo le ka probe voto to gande le me
domia ameya le vem ameya klo le vem ameya etadune atraditoe etadu ame eli hame edelia eduna ame atraditoe yike masegomo nenye bo jone ne ma tijo amachikwiu mimi hesia yi ela bene ba do aru yi ne bokpa amachikwi mo afukpagento shombet ultimate aglobe ka do mi so yadeko na na sisire ongo mtepe ya na na nyisa akpopo ba yevo be le relief alo nenye be na kaso yade akode onwoti ma megana na yide onwoti mo na gbo eya fufu ikele do mi amacho ha yide otafuma akpobe gbojo kpogele me shombet do fia agbogbo fia be nenye be ne le sunya ni le gafufu ya ma yitepe ko opposite ikele post office yele tepe ma opposite alo ejengo post office ma Apollo ne ide Apollo a akpobe shombet ultimate ele tepe ma opo kapojesi ikele sunyania eyenye 0273 853533 0273 853533 yenye sunyani Apollo ne yide tepema ekeke garanti ke amayu kata wole kaswa wa yide the tribe of Judah ike le kaswa overhead upe kapo jesinye 0544 204480 0544 204480 miamu mi le kaswa miati ayo nomba ma alo Kingdom Herbal Shop ike le kaswa nyanyanu adade 0241 479065 0241 479065 nyanyanu adade transformer aha ne yide tepema kekegere shombet ultimate anti yene na ma kenye pokwasi to wide pokwasi mayura yika tepeka amegere nyanenya agboji opposite Guel Filling Station miafo ikawe na be Samuel Sala OTC Medicine nenye be na do gbotefema eya ha shombet ultimate ukatan le tepema shombet head food ukatan le tepema vodo pan ton a ofa katpojesi ma le TV aji 0243648579 mama mi gbova mi de nyonu va la tufa ntwa wontinu akple va dare pe honu wole mi nyanwe be mi ontuwa mi wo na hasi ala be mi ontuwa na mai ma wo mi malama vivina mi ali me vivina na mi ne wo kwitoto ntuwa na ba de yifufa ko dare kura ha so abe ye woge manyanwe be leble ma esesento be nyonu ade ka wode wula tufa na de fa mama afie ntubo bobe ye kule yado mele bobe vo egba nu semi lenye be nyonu sroto ado wo ha okplo mi onchu ikami apali me vivina me wo ha okplo mi ru na ma nyebe bie nyebe nuka tutu ya tenwa webe nyonu sroto ha nano egbo me yimo yo togbi ape le enya onu kore mede abene zo chutai edibi awe abe enu de nchu odo bi eklipe bene yo ya yo no bomedenene son de konwi le jojo me konde ele me be nchu oton wona no ma wu no we aka omega ko nu abe there is a guarantee be ele be nchu no ma o aw menyo balake konti menyo balake menyo be nchu no bomede alo enu mi hogbon le son de pe esogbo wo onyo fe ga kan tu fo gbom de gba mi onyonu mi otutu ntu odula ma if ma che ma if o le mo kanu ma if ma ala ba de konuma le de konuma mi okata mi nyanwe be ntuwa ma wo mi be ntu te de nyonu eve eton egba mi gbebe nu yo de sorofa yo bo soroma ga de nyonu pere yo ntiu vo mi lo na ntu le bebe mo to mi le pomo ya evivim na mi vo ma le dangerous tobi o fe question yebe o fe ba bi yebe wedded tabi fi yi le kristo to fa paji yi mi ako fete kochaka okay la ba me yebe kristo to o so le mi apo ape mi de konu to so le mi apo okay e ko me blobe gbo me de la tufela o fe ngla first gbo o fe nyo fe yo la ta o me ga na mi encourage alo mi do vida wo ka ke mi ga gblo yebe wo mu nyonu no ni de o na ga no gbo me de enye no ke enyon le ma le
Christo subo play le sro de kwa majebe ntu ha na no gbom de mo menyo ala be fe nu gbo sogbo fe nu gbo sogbo emeko yiji ebi atujita we ya yiji ifi nyonu merci no no yi ngele ta o ya ma ko ko sigbe enu gede enu gede le son fe na no no ozube obazu ayin jela le to gbome dedeme luka we na be nyonu o ton di egbome le obo sro megbe ne nyonu le he ba le yo voyo ne be emotional needs efe be seselame alo lame sese alo lame fe bivi sese fe nu hia ne be ba le nyonu me ba le nu ma po la ke me ba le sun le so me ba le su la lo eso me ba le ne kura lo eso ignore that part la ana nyonu na ten de gbome ka ba e la be na mi nyonu o de ye do le la mie ji abede mie senga kale emmela mie need na unchu obon no mian esi ayi nene le pola ne ji mele jo la je be unchu ni bia ba o chiele wo nu ka le wo hemele ne wo pole alo nene la avifala alo ne mlan alo ne juro do komela mie hi an unchu be ni bia mi se ba o chiele mia o ne mi ti ni kele mia o na kata ne nya unchu ne me kan wo nu ma na esron wo la esro na ba di that need ba di ha hiama le te fede tano nya yi te fe de alo ba yi de social media alo mi o Facebook alo Instagram mi talk am de ba ne friend request ko ba te pele semka oh de dunwa how was your night have you eaten those type of things la here be attention ela ma need attention me de view me no I don't know the son la okobo sra bobo nu sianu to the se propo to mulo bo jula oble okobo sra be obo nu sianu talala o lobo sra nku me pe be ni no yobo hu ne ni no nku le de yo ne yo me ne enu vrenya jore yoji kolo yobo so ni bia nya we ne yo de me ne yo fu ne yobo jini jeme tana wo ne nya hu twe ne ba wo ko busy be temba le enu sia ni to fe te ko na sra we ne so he ba bia fi de he ba po me da o ba le ni to ko fe te he bien ele bo boede and I fall in love and can say fall in love maybe ba doko fall in love with that gender lo me ne amemi e go ti me no we and ke he na be he wa titi na megbe na di kokwe na we nto adole me nu gade kolo do man yi eso make si nwedo eso me ne be I love you ele di la fide eso me ple do o ba no hale gbomo eso me ple do ba po si ni o ele bana ele po le TVG ele tele nouvelle a po efe be nyonu ma do le no mo va ipo hafifa di yes me me po ko chen ele titi e ba le social media ba le nuzio po e ba le amulo nuzio post ado le me nya te fe yo aka mi anya no de me do si gbede me go to su mega wodo e vo mi aso wa e do ma hin fi mi ho nyi mi le o me nyi mi pu mi to wo tana we ke de nya mutu ne ba de nyi kuku he mutu nyo no to me le smart do kuma le ke me le do kwewe fo e ba le telenovela akpo amede le esron amede ba le esnu bugo na esron amede ba ko kafra e ba ko esron godi de chime nya tai nya ve nyo no oti nya Ghana to ti mi le nya esron expect bede oni ba ko nya bo godi ko nya sigbe tana wo nyi me ke me le smart alo ne ba na social media alo telenovela ke ba kwa su meyin ano ni ma po le leyin ano expect to tun gbo meyin so si gbo ta atena o be ha de ple de cheleme ame to ke basle na hin no way ni jimi to on ma ado me te fe me didi olo ado bo old classmates amade ko ko secondary school alo me de ple ho yi po on te be de vi me no e vivien because me de kanya to meto ta vie o to sugar le no ma ji vo e no me be chi tane o melela ke ne ba dogo no ma kokula emi ewe nchola you have a lot to do vo mama fe be ha fi nyonu apa susu na yire no monti afi be wontua I deny her of that no ike nyonu ever ti nyonu la po eti no man e drop a test bo o mediele o pom midwa o ta match number I love you o ta o ma gbon number ele ignore no man ikra wontua na susu bo o egbon do ko apa
because o menyi si gbota la si gba wa to so mi tai enua da ka che mi adoso le lonlonke he ne desie chogonde jame he mi no zozo ke le mi anu onyan ke mi le relationship be le friend boyfriend play girlfriend ma yisi gbe na me se me le ko be ntu o di be na yo impress na nyon ke di yo le na nye bu gome jijia na cho de me gbodo sem oh ne fla kutu vene ne fla mango vene e fe takuvi vene e fla jonu ne leko ele comme ba de son qu'on a juste be de son ye back le choji la ba hota e voy me no ya e me de na mi lo mi no mi e die be ntu oni no mi remind every day but oh I love you oh are you okay me no me so be na e krom di fala baji and I don't domain me no expect be how are you I miss you mi la no ma fete expect ogbo tana we ntu ni gaba odo ko abe that local type of man me ba no ma wo ne o fe wedded wife elewe na me lucky o ne so me ba sele Christo so bo ma lo e ba sele ko se de me alo ke nya be alo ke ba post ron be vinya alo ke po be bo me de me nya nouveau enye kes le ma on ku me ple mi afa nyi mi afa to gbo obo believe no yin that's what I think for that's what I for but that be manya gro na mi afo ike wona be Kwame Aguze TCDC ene konami John Kobla nhoho 18 Ghana cedis Peter Avayewu okay Avayewu okay 10 Ghana cedis Prosper Fialon 10 cedis Emmanuel Totime 21 Ghana cedis Christian Amegache 10 Ghana cedis Hope Dedu 20 cedis in Makenya Agbono Amuzu 5 Ghana cedis Agbochu Gadufia 20 cedis Mojifa Gebre Akwete 31 cedis Benjamin Koblan Aglebe 21 cedis Barbara Safa Ko 21 cedis Mariana Eric Tomekbe 10 Ghana cedis Ernest Bishop Hodgson Boso 21 cedis God's Way Ati 10 cedis Wisdom Egblogbe 10 Ghana cedis Lawrence God knows 20 cedis Mamudu Al-Hassan 10 Ghana cedis Ben Mensam Zafoyi 10 cedis yene makanya Folivi Kofishi Teko 11 Ghana cedis Folivi Kofishi Teko egbanye zigbanto mesonko melegbe dobra be na chitepe ya esia yi wa me kele mi kpon kamare ke mesonko kpowa jawagbabe amara na sonko ye wa me ukata mi mega se mi onko kpo ha mi premianti egba mama fifia efonu kokure enumonti nye bebia nye beri na nyonu ade nye sroto yo tagbo mededa jesi adodo wuli yike miati honpola me monti a jesi o le zanga kemere koko ke ma ifimide mako you vobe sex play compatibility mako pe traka epo be na mi de sroin nyonu an afide o le fe na ba ple efo medeme o le o menya fo ma o background o do mai nyonu ya mepo be menya fo ma o fe no no o fe kemo o menya fo ma o fe kemo menya fa kemo do mahi nyonu ya me po go me alo me po mo npopo ke he eto ple no o no gbo o yin eke o he mode be mete wonu dewo do ma nyonu le ba den aya pe nyon tu ameton amene amaton amewo o zopo no be gbododo yin enye gbododo le pe gbododo se le adodo le enye nyere eke akon fuku mi edie la baji afe o ba giede gbododo to meche enye nyere mo kata ya we mu chele ejogbe vo to pe nyen to ganyo do ma hi e ba jole fo de me papa la fe me gbesi agbe mama la fe me gbesi agbe me ko mokura ado fian mo oye fian so mo plo yi oyin o to e modenu ta o me ko mo nu popo nya be no bon do kwa bochen experience alo nya nem fuku mele mewo ya ma o me ba ma o dejo ma o me dejo na ba ponyo ni fuku na jana lo mene ana ba pre ba dara fe me ta nyo ni mi eleka he o we chaleka ko yen
ele o expect o china ko na isigbe ele mi bada badi ko yin enu zio ma gaba le yi sigba bele ko tu si ma le yi sigbo boy e wole do tule fine I have sexy eyes I look sexy there the car fine tai e ba o le ka me pon tu eleyin agbalesi no be use agbache goju de but we ba ji jemne ne mo pa ji jenu do agbo apo megbe agbo apo megbe because la o me ton go satisfy beleke o nyene na tamegido ye be ne fe wa adeson la o de be ne yo nya yo bonu to gbodo me fete tamegido o di esigbe ta ya chitona ya nyonu o ton jain le bomedeme ya okay efo mi akpo do mi akpo na be jesi de ka evado wo le ke ne nyonu ta bomedeme ati akpo ya ebo esogboza de nyonu ke tekple bomede eto amegbe na ko be efe attention na esroin edidi efe attention na evie edidi efe attention na afeme do wo edidi ele bananuka ejan de lolome mi antoni mi de lolome ye mi nyele kole eke ma gan lo pa be isron di kasi ihun le abaji o isron le ko le pa ba ti pacha nene onde ke magajro ndeke magajro be isron la titi den no gaba trop fan ko poche ba la tension o pe dis ka ba la tension na ko poche yin fi man do yin edidi amenu veve ko ina we mi va ge mi gegere te pe ya me kpo be zigidi ya agbalenya la fo sro de dra problem so sogbole me fit o wo de moto yo kan wedding jwatu wo na yitepe ma akpopopo cake pa kutoto akpekpelentia sro de pe ma metinu akpaganto na mi twa be percentage akpopo almost 65% a enya gbogbo le sro de ma mi tepe ma vague va fi mi va tepe ma kpere mi anti le gapopo ya 0243 408086 mama babi amopo babi o hale ne lenti doge bo ambeti ba mi agere tepe ma gbo afi mi ire tepe ma edi ma fonu chu shombet hair food anti shombet hair food a yenye edamedemi malanu fotu ti vanye mo fonu chu epe dam do wontiu ntu ade ke tam bebe na oda matoto miu nyonu ade ke zigedia nenye be eledavu ko dana no ngenge tame fofo ye amado le ne edavu ma ko bo tamena no fofo aha tamena no fofo ediado na no tamena edagom tamena no fofo ma anuye yenye o last stop yenye shombet hair food jijo ami kwasi mo people anu fudem na wotara nye mama yo kan life galoma vo gamelo osio jagba na player de kakoko dade nenye bo le chivo vito le te pare yim kutepe yim o le soli yim alo la asime yim te pare kwa ya ne sikuna adere peta mo kono voda no wa yigbo mi apo suku view mi play ya na shombet hair food epepepe de crap anya nuikele enue wo mi ontwu ka mi yi na redo ma na mi gbo na mi jagba be mi apo shombet hair food ya de number 0243 64 0243-648579. Mama mi trok bova. Amade bia ba bia ye yale be mokwa be topic na. Ebe di bia be susu kata agbalanyala wo posro de da metelieko abaleka amado fam veika sebi kafra apam sro de ya ko de vo na yiri tepe ma masanyare kala odumu vo suku de la yo yingole wedi wa mo pozilo ntia almost 65% a na soro de fie megblon la enya wluwlu le soro de fie no kai no no mo henve o mama ogbi agbe mi mero ko sebede na bi fie na mi le class prefect he do ko yoko agbelenya lave yoko do class prefect me have class prefect am ve le class daka me ka agbe mi ase me ka agbe ma ase o ne nyonu nyagbale mi chebe bank manager play bank managers o do bonu oyo la peme allo lawyer play judge o do bonu ewe son de pede agbale nya me va son de pe o agbale nya me va son de pe very good allo
I am a lawyer menyo beva son de feo allo am an accountant menyo do son vio la do vio la signeza meva o e de dibe akọ o fe do me position cover person de fela e son fe mali o ve vito mi anyo nu we ye do me ne do mai e ga mi po ga fe ba de sron o me ga bua mi ason o mi ason me ga de ne kele me go because mi po be mi ado mi po fe tula ele ngona mi ason ta lo me le mi bo sron bugbo eke time ye ke kura he na po awo afamedo abe nyonu afeji pola lo eson to non nene but go time I have that strong bo because the time he son he need do krabo chain ele dome si be ke se won tu yin na de ba no egbede na son la fame abeke na de egbene secretary allo o fe clerk oji eson me gbon lo gbe si gbota esi ekola bi ele jire hegbe ati da kana ebo ye de bi give up agbe because mi a fait mi comme mi a fait nya collection de me va mi a fait nya compétence agbalanya enwelei e fe me de beni no untu do yin toto di se me to he book long e fe la ko remote he dada yin o expect bena yo cho do me he gboyin remote ni gana pepe e vo e strong do man ye so baba ko remote e po tv e ko dada e hale untre ya na ba be nukata remote mega le film le ye va ba tu tanumala e ko jire cover soro de pe but si agbade le complaining because no vi onu wona mele ejije ne o no do man yo do me ntu koko ntu gram ole e ke ole ta dagu ne because enye boss ya over fe me ya do man kwa me to hele ta dagu ne kwa bo chen o medo o medo bo level o talaka wa ma fi adegbe na we tafia be mele bo ko agbale nya ko no soro de pe yimi negbe amevele to ho nya agbale ko so negbe o se strong de gome o nya no ke ta ole o nya what is marriage o nya no ke le strong de me fe gede me na nya so de me ke nya be strong de fe va a fe gede me nya be strong de that is a ministry on its own me bo de me do ko de mi anote a jabagba a strong mi anowe be o ma die mi ameda America ma de die no vie no Mama, you are right. That to be young of Nko Vonyani Medibo Conneval. But you are right. I'm with my Abe play Israeli. He doesn't yes rope happy extra dog player Melena you. Doko atutuye Najabe Nojia Awe Bazigedia Najabe Srote Temdentia Yepe Ginon Alam. So sumata ye performer boy ye ke you play lia you play so tabi anya bede mi anyo nu we afe mi aton adok mi strong he wanye gbododon toy e to mi ka to sume efiebe ejebe na create mi pobe ne lo na mi aton da se mi bodo ko na o matana ko aje strong baby adok play o nene we ne e antochi o seselambe jebe ya we la fiebe o body fete ko kede o mama gbo fete yin ele ready ele be na ejebe egbodo efimi egbodo do fiemela no medeme afi no no wa prepare no no for susu plepo nusianu afi apoto ya ba ebe ye papulu susu maso ela ba nyonu ado lia nusia nwike na woni lagbe ama na bi yele boma yige kwa eyige godo e ka mele bobo bede te fe dole uchu ai to gbi egalesi e flebuna na leku ndudu la feme kaka nu to pura kata nu to ka o me bususu bede enye nu we nu no ya le po nye nu na mi anko he dogo na me smile do ka bo che nyonu mi epe as a big deal ta wona so be no sia no wona nyona kai me bon me nye de sia de me te fada sere na pe 100% o I have every quality in chu ya gbogbofia be ha quality ya bla ntuma dodokple de sia de layem gake yesro plepe former boyfriend ikokuru no poli ugala so zon kokoko le dodofa pajia
fibe ntwa kaloro kujibela dodo pakpaja ile group ye quality they say they kill ntuma still voyez que your boy ye survive dogo former boy ko the polytechnic wunwa e ga so zon kule togbi ne so de bi atonu ko de ne e ya ntwa na no shock de bi atonu ko de ne bo enu le di mele me pole me wa no shock because edoma ni mi di nyonu mi le take bale e o former boyfriend boy yi do man kra na de kokwe na o ma na butu enu le de no kai enu mi o nye be nyonu so to na no ka vo no ma menyo enu podi onyo le ma won kume enu gbagbe onyo le mo wo kra bo chen ya de kemele mo ele fifo de kra na we kra tan affect eson kra po ke me gbona lo ma nyu be nyonu ana to adoncho do bele gbododo ma mediala ma wala ma nyu be enyo so gbede be ninu mi akamia mia Ghana unchuwe toto mia unchuwe nene ba po nyonu eke ho bale wo na sigbe obogo nyonu agbele o menyinyu edo chiemi on leza you know like how yi krobo chede na be nyonu mi no for time think blow yes for fifie abe ko shingbantoy nene nye unchu ho ejojo nyonu jizigbe ela bi kafra enu ledo ela bi de nyonu awun kana chone gabi agavai ele bo fama da basiti yo bi mene do ma ya bi gba to mi le dan meku o ta ka bele bo fama da baga bi yun because o me prepare ameti bilibwa ekei mo zo fen to se me prepare le no me de me pene de bia gede mo ta mo me vule fimi yo ta après agabi yun apato ya gwagwlo fie be okay nyonu onye ebe ye fa susunye be egbe fa nuyo pom nyonu lele tvg ha do me gbe no ejedodo klo to wa ebe uwe bo wulo tutum le no me ya moyi ala be ye ho 68 years you sura ebe you fa sura fie be okporo nyonu are le sura ti o de sura di be kpona foforo yo nti o aka yo do me to areke be de gbomo pokpokpokpo ta ye gbogbon fie be anye anu yo pon mi lele tvg be de fi ma nwi aye le no mo hen ve telenovela preto we Nigeria films we okay Nigeria films we Ebatogbi and Mama, you are doing work very good. Akbe beta ko manya gbo no ha 0243 0243408086 wo jagba be na kpere mienti na wo na ya wano aji anova vam hasia yi 0243408086 0243408086 aha but that kpe manya bloga de na Kwame Edo Kwame Edo na mi 29 pesos okay na mongulo ima Victor Kwade 11 Ghana cedis Koko Tete 5 cedis Alegbe Emmanuel 10 cedis Do Seiram 5 cedis Eric Kojo 10 cedis George Gatogo 10 Ghana cedis Augustine Kumako it 22 cedis Bright Henu 30 cedis Emmanuel Kosi 10 Ghana cedis Charles Anato 5 cedis Amade Kanya Kafui 21 cedis Bridget Nkwe Nuchu 5 Ghana cedis Kwa Munkule guarantee ni choma bawe Thomas Jeke 21 cedis Newman Asakbo 10 cedis Roberts Afavi 10 Ghana cedis James Gbesiegbe Yemanyabe Gbesiagbo binango Gbesiegbe 10 Ghana cedis Matthias Agbeko 10 Ghana cedis Regina Nada Fiamoji 20 cedis Gabriel Amuzo 15 cedis Yena Makanya Goni Michael Atipo 21 cedis mele mopono ha to be wu ha unkona adi mama ayi okay ejomde no mebe beje mi aju beje na do adangu na esro toyo kan ogbo medem wa fi na do adangu na wa